reka dutangire twiyegereza abadukurikiye. Aha nkuko musanzwe mubizi ni kuri Minembwe TV, dutangiye twiyegereza inshuti zacu. Kuri mikro muri kumwe na Sebintu Pasi, nanone dufite umutumirwa wacu, reka tangire yivuga. Jewe murakoze cyane n'amakuru. Jewe nitwa Sebakiana, ndi umunyamurenge ukomoka mu gihugu cya Kongo, ndi umukongomani. Uye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Murakoze cyane Seba. Waruvuze ko uri umukongomani w'umunyamurenge. Niki ushobora kuba warigezeho gukora, niki ukora kuri ubu? Uravuga ngo icyo nigeze gukoraho ukiri murenge, noneho rero n'ubu nyine ibyo ukora aho uherereye? Jewe umuntu se ndavuga iki nakoraga. Nakoraga ibintu byinshi, nabaye nk'umwungeri, ubuhinzi si cyane. Ikindi nanone naho nakoze mu bikorwa by'ubutabazi bw'igihugu mu bijanye n'umutekano. Uretse ibyo nari umuvugabutumwa muri Kongo, naje kuba umwungeri ngeze muri Kenya, pastori. Ubundi na hano muri Amerika nuko ndi umukozi w'Imana, usibye yuko nanikorera akazi gasanzwe ko kimibereho ya buri munsi. Murakoze cyane. Nizere ko badukurikiye murumva umutumirwa wacu, kandi ndizera neza ko atari ubwa mbere kumwumva. Mwumvise uko avuye kutwibwira. Kuri mikro cyangwa kuri televiziyo yacu dufite insanganyamatsiko cyangwa se sije ibaza umutumirwa wacu uruhare diaspora ifite kubwo kurangiza ikibazo kigize igihe kirekire imurenge, cyaba cy'intambara ndetse n'ubwumvikane bukeya hagati mu batabazi. Bwana Seba, nk'uko ugize igihe wumva ibibazo byombi tuvuye kuvuga, mwebwe nka diaspora mubihagazemo gute kugira ngo biriya bintu bibashe kurangira? Murakoze cyane. Ikintu kimwe nashobora kuvuga, icyo kibazo ni kinini kandi sinzi uburyo umuntu yashobora kukivuga. Ndashobora kuvuga yuko diaspora ifite uruhare runini mu bibera iwacu, byaba ari byiza mu buryo bw'ubutabazi, byaba ari mu buryo bubi bwo gucamo abatabazi, byaba ari ibibazo byo gusubiranamo hagati y'abantu kutumvikana. Ibyo byose ndazi yuko ukuboko kwa diaspora kurimo kandi ufite imbaraga muri ibyo bintu byose ari bitatu. Uze mu kibazo cy'ubutabazi, uze no mu kibazo cyo gucamo abatabazi, mu kibazo cyo gusubiranamo hagati y'ubwoko utavuga rumwe. Ibyo zose diaspora ibifitemo uruhare. So ico nico kintu noshobora kuvuga kuri ico kimwe. Urakoze cyane, ariko hari ikintu twagicamo mu bice. Babicamo mu bice, urumva birimo uburyo nyine abantu bakavuga details, burya abantu bakora batabara, nizo zenda bizo bindi bigenda bivamo bitari cyiza, nabyo gerageza kubivugaho buke, hanyuma ibindi bikaza mu bibazo. Urakoze cyane.
iyo tubabaza iki kibazo mukatubwira ko mufite uruhare kubaka abatabazi ariko kandi mukaba munafite n'uruhare mu kubacamo, ayo magambo abiri ko twumva ari amagambo adasa, ibyo bintu muza mubivugaho iki? Tugende ku bijyanye no kubacamo, mubacamo gute kandi ari mu mwabubatse? So uburyo diaspora icamo abantu, so ntushobora kuvuga yuko diaspora ubundi ni terme ikomoka mu abanyisiraheli, nibo bayizanye, ni abantu bari mu mahanga batari iwabo. Noneho bakiorganizinga kubera yuko badafite ubutaka babarirwaho, bari barirukanwe mu gihugu cyabo, bakora ikintu cya diplomasi cha diaspora. Iki kintu cha diaspora cyabafashije mu buryo bwo kwiorganizinga, ni mu buryo bw'ubuyobozi, mu buryo bwo kwishyira hamwe, bwo kwitekererezaho kugira ngo ntibazazimirire mu mahanga. Mbese iki kintu cyo kwiorganizinga ni ukugira ngo bamenyane, abana bamenyane, imiryango imenyane, ibyo bakora bashigikirane, batabarane n'igihe cy'ibibazo, bakomeze babe ihanga riri mu mahanga. Nizo z'ibingibi abantu bose bagenda badopta iyo bavuye iwabo bagera hanze, noneho bakagerageza kwiorganizinga mu buryo bw'ubuyobozi. Ubu buyobozi bukabafasha mu buryo bwo guhuza imbaraga zabo n'ubushobozi ndetse n'ibitekerezo n'icyerekezo cy'ibyo bihaye bagomba kugeraho mu buzima, ari mu buryo bwo kugirana inama, ari mu buryo bwo gukosorana cyangwa kwigishanya, ari ugukomeza umuco n'ururimi n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu biba bizingiye muri iyo leadership yo mu mahanga. Ariko ndetse byanaba na ngombwa hakabaho nyine n'ubutabazi bake nyine iyo mu bihugu byacu tuba twaravuyemo. Noneho muri urwo rwego abanyamurenge bubatse diaspora, diaspora yabo igenda kibagira coordination iyihuza, ugasanga abantu bari muri Kenya bafite ubuyobozi, abari mu Bugande, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari muri Europe, abari muri Australia. Ugasanga tugiye tugira ubuyobozi buturepresenta aho ngaho, ndetse uretse no kuvuga ngo ku rwego rw'ubwoko ndetse n'amafamiye, ukaza usanga imirara ndetse n'amakla ndetse n'amafamiye bagenda biyubakamo leadership yabo ya bugufi kugira ngo noneho bashobore kwegerana, bashobore kumenyana, bashobore gusabana, bashobore kumenyanira. Mugana w'abaswahili ngo kujuia hali, ndetse akumenyere uko mumeze, ko mwaramutse, ko mumeze, kuko aha muri kino gihugu uretse no kuvuga ngo bivaho ngaho biza no mu mihana, ugasanga umuhana umwe nimba muri ahantu runaka kuko mu maprovince, ugasanga muri ya province nayo ifite leadership yayo. Mbese ni ibintu byiza cyane, ni structure nziza cyane, ni strategy nziza cyane, kandi ni approach nziza cyane, approaching abantu kugira ngo barushizeho gukorera hamwe. Ariko ikibazo kitaje kubaho nuko diaspora yacu y'abanyamurenge ntiyabaye diaspora y'abanyamurenge, ahubwo yabaye diaspora yashimuswe n'inzego za politike na influence z'ibindi abantu bagendamo, ugasanga bibakururiye kubugama. Noneho ntibaye bagitekerereza ubwoko cyangwa ngo bumve yuko bagomba guharanira inyungu z'ubwoko muri rusange, bagakora bimwe bisa n'iby'ubwoko bishaka kubakredita yuko bariko bakora, ariko bariko bangiriza ibindi mu buryo bumwe n'ubundi. Reka mvuge nta mwiza wabuze inenge, kandi nta wakora neza ngo abitunganye byose. Ariko iyo byakozwe mu mafuti, mu rwego rwo kutamenya cyangwa rwo kwibesha, aho birumvikana. Ariko igihe bakoze harimo ibintu byo kugirira, biba ari ubugome, biba bibaye urugomo, ntibiba bibaye kwibesha, biba bibaye uburiganya.
noneho mu gihe twihaye intego y'uko tugomba mu byo tugomba gukora ibintu by'ubutabazi mu mutekano, ariko mwamara kugera hariya mu mutekano mukavuga yuko mudakora iby'umutekano kandi muri ko mubikora ari ukugira gusa ngo mugire urwitwazo rwo kugira bamwe mukandamiza hagati muri mwebwe, kera aho ngaho muba mucreatinze division. Mbese nibyo bintu byazanye amarangamutima y'aba bayobozi ba diaspora, binjira mu bintu bya fanatisme bakuriwemo n'abanyepolitike bafite inyungu muri ibyo biriko bikorwa, bashaka kwipozisiona cyangwa bashaka kwigarurira ijambo, noneho batangira kubakoresha kubw'inyungu zabo. Noneho ziriya nyungu zabo bariko bakoresha kizaba inyungu z'ubwoko, ziba inyungu z'abantu basanga bakreatinze division mu buryo bwo kutamenya. Mbese nimba bagiye gutabara amafaranga barayafashe bayaciyemo ibice bitatu, baravuze ngo aya ngaya nayo muri ya sociale, aya ngaya nayo umutekano, aya ngaya nayo diplomasi. Noneho aya bashize mu mutekano, abana b'abanyamurenge bari mu mutekano, bamwe bakambikwa abandi ntibabambike, bamwe bakagaburirwa abandi ntibagaburirwe, bamwe bakavuzwa abandi ntibavuzwe, bamwe bakagurirwa ibikoresho abandi ntibagurirwa ibikoresho. Ukumva kera habe no mu muryango wawe muri famiye ufashe abana ukabarutanisha, ukaza ugenda ukagurira umwana umwe amahuzu y'amakombo abandi baguze bambaye, ubundi ukagenda ukamujana mu supermarché akaba ari uja kumuguririra. Yego. Undi ukaza ujana umwe akaja kurya mu maresitora, ubundi we akaza kurya ibyo kurya byaraye mu rugo. Kera burya wewe uhawe ukora ibyo ngibyo, ntabwo biba bigarukiye gusa kuri ibyo uhawe ukora, ahubwo ubu creatinze n'inzigo n'urwango n'indambara hagati y'abana bawe ubwawe wibyariye. Yego. N'abana bawe warababyaye kandi urabatekerereza, bariya n'abana b'abanyamurenge bose bari ku rugamba. Ni iyihe mpamvu usobanuye umwe ukumva yuko agomba kurya ubundi atagomba kurya, kandi bombi bavuye ku rugamba bakomeretse bapfushije, ariko ukavuga ngo uyu nguyu we atamaze? Ngiyo division ikomeye ya creatinzwe hagati y'ubwoko. Yego. Noneho bamara bagafata ari amafaranga yandi yagiye muri sociale, bakagenda bakagura ibyo kurya, bakagenda bakagura iyo miti, bakagura n'ibindi bintu bitandukanye, noneho akaba ari byo bereka abaturage ko ari byo bakora. Bwana Seba, utaraja kure, reka nkubaze ikibazo ku bijanye n'ibyo bintu uvuga ko bamwe bafashwe neza abandi ntibafatwe neza, bamwe bagenzerezwa abandi ntibagenzerezwe. No mu biganiro twagiye dukorana n'abandi bagiye babivuga mu marenga, abafashwe neza ni bande, abadafashwe neza ni bande? Abafashwe neza ni Twirwaneho iriya y'abasirikare. Abafashwe nabi batitabwaho batarebererwa ni Gumino na Twirwaneho lokale y'abaturage. Ngerisobanure neza. Navuze ngo abafashwe neza abaharirwa imigabane yose y'abanyamurenge bari muri diaspora ni bariya b'abasirikare batwirwaneho b'abasirikare. Ubwo uravuga abayobowe na Shaka na Colonel Makanika. Na Colonel Makanika, voilà. Abayobowe na Colonel Shaka aribo bagumino na Twirwaneho lokale y'abaturage bibera mu miryango, abo nibo batitabwaho batagira n'icyo bagenerwa kandi bose bari ku rugamba. Ubwo mwaba mufite ibimenyetso bigaragaza bamwe gufatwa neza abandi ntibafatwe neza, Bwana Seba? Ibimenyetso ni ibihe birenze ibyo bivugira ko batobafasha? Mubaye mwarabyumvise ngo bitubwira? Baravyivugira, baravuga ngo amategeko ngo ntabemerera gufasha Gumino, ngo ni groupe arme, ngo yasohotse mu maraporo ya Nations Unies. Niriya groupe ya gisirikare ya Twirwaneho
iri mu maraporo ya Nations Unies, kandi mu maraporo ya Nations Unies urwego gumino ifite raporo ya twirwandiye gumino ivuga yuko ijambo rya mbere bavuze yuko ari abantu babanye neza n'abaturage kandi babanishije abanyamurenge n'abapurero. Bavuga yuko ari groupe arme yifatikanyije bavuga yuko bifatikanyije ngo na P5 ingabo za General Kayumba zavuye ngo sinziyo zavuye muri ibyo bihugu. Yego. Bavuga yuko mino ari umutwe urwanya leta. Ibyo nibyo ariko nta crime nimwe bigeze bandikaho ku mino. Umino yarahagurutse iravyisobanura ihakana yuko idacumbikiye ingabo izo arizo zose, ahubwo ari abarwanashaka barwanira ubwoko n'amoko yose ari hariya muri kariya karere, urengana wese uri mu karere kabo. Bavuga yuko bashinja guverinoma iresponsabilite yo kurindira abaturage umutekano. Iyo raporo ya Nations Unies izisohoka kabiri mu mwaka, izisohoka rimwe mu kwezi kwa gatandatu ari draft. Yego. Iyo draft ni brio yo gushaka gusakaza amakuru byavuzwe kugira ngo bari abavuzwemo bisobanure, hanyuma hakorwe investigation, noneho ku mwisho w'umwaka hasohoke final report. Yego. Muri final report umino ntabwo yasohotsemo, usibye yuko yasohotsemo gusa ka groupe arme iri mu burasirazuba bwa Kongo ikorera muri territoire ya Uvira, muri territoire ya Fizi no muri territoire y'Itombwe. Yego. Wirwaneho yasohotse muri raporo ya Nations Unies, isohoka mu maraporo ya Nations Unies nka groupe arme y'abasirikare, bavuga location zayo, defense zayo ahantu ziri, bavuga ibitero bagiye bagaba ahantu hatandukanye, n'ibyabaye byose byarasohotse, birongera kandi biranasohoka no muri final report. Yego. Icyo bazizaga gumino yuko itagomba gufashwa kubera yuko ari groupe arme, ibyo bazizaga gumino yuko yasohotse muri raporo ya Nations Unies. N'uyu munsi barafasha bariya nabo barasohotse muri raporo ya Nations Unies, kandi barasohotse nka groupe bari nka groupe arme. N'ubu nyine amagroupe arme yo mu burasirazuba bwa Kongo ari muri Nairobi, n'iriya twirwanaho ya gisirikare yaserukiwe. Yego. So none wavuga gute yuko uyu nguyu bamwita groupe arme ubundi bakamwita umusivile kandi bose bafite ibintu bibagaragaza? Ijambo rya kabiri, niko tushobora kuvuga ngo Colonel Nyamusaraba ngo ni umusirikare, ngo ariko Colonel Makanika, ngo na Colonel Sematama, ngo na Colonel Gakunzi, ngo n'abari abandi ba Colonel Kukuku n'abari abandi bose ibuka bango na abasivile. Babaye abasivile kubera yuko batakoze formation militaire, babaye abasivile kubera yuko batigeze mu gisirikare, babaye abasivile kubera yuko batigeze bambara amaranka. Niki kibagiza abasivili? Ibyo byose nibyo nakubwiye, ibintu bitarimo gukorerwa mu muco, biri mu buriganya n'urugomo n'ubugome. Bakicisha umwana umwe inzara, bakamwima ibyo kurya, bakamwima umwambaro muri iriya mvura n'iriya ndara hari iwacu twese tuzi, ariko bakabiharira ubundi bamukesha iki? Kandi bose bariko barwana kimwe, kandi bose bariko bapfa kimwe, kandi turi codinga n'amakajoriti bose muri side zose. Aho niho navuze nadomye hari amacakubiri. Bwana Seba, diaspora ariyo iteza amacakubiri. Seba, waruvuze ko nawe uri umwe mu bagize diaspora, cyane cyane ikorera hanze, iyo hanze. Urabyemera ko nawe uri muri mahoro? Ndabyemera yuko ndi umunyamurenge uri hanze. Yego. Iyo ugaragariza abo mukorana ukuri nk'uko
ukababwira ngo kubera iki bamwe mu bacinyiza abandi mukabatonesha, bagusubiza iki? baravuga ngo organisation yabo, ngo organisation uretse kuba tukaza tuvuga ngo diaspora, ngo batekereze ko diaspora ari mahoro. Mahoro ni agashami gatoya mu mashami y'abanyamurenge ariho. Mahoro ni agashami kari muri Amerika. Dufite abanyamurenge bari muri Canada, bari muri Europe, bari muri Australia. Dufite abanyamurenge bari muri izo bihugu zose za Afrika uretse muri Congo. Abo bose ni diaspora. Yego. Ese ubundi ntabwo tugomba gufokasinga kuri mahoro. Nimba mahoro ifite urwitwazo ikavuga yuko zenda, nimba ivuga yuko ishingiye ku masano n'abanyepolitike bayikoresha, zenda n'iyo stati yabo ya organisation ya muntu ifasha imitwe ya gisirikare kandi n'ubundi yifasha, ni abari y'abandi za Canada na za Europe na za Australia batanga amafaranga yabo ibasha hehe nimba badafite ikibakumiriye? Mbese nicyo gituma nakubwiye ni systeme politique iri hagati muri diaspora ihaye fonctiona mwizina rya mutualité, mwizina ry'amamitualité, mwizina ry'amashirahamwe y'abanyamurenge, bakiyitirira abanyamurenge kandi ibikorwa bariko bakora ari bies komina, ari ibishira ku ruhande, bishira abantu bamwe ku ruhande b'abanyamurenge, tiba benefitinge ibikorwa by'abanyamurenge kandi ari uburenganzira bwabo. Icyo nicyo kibazo kinini. Mbese iyo bagiye kuvuga bavuga yuko iyo bageze mu baturage bavuga yuko bafasha bose, bagera handi bakavuga ngo ntabwo tubafasha kubera ko ari imitwe yitwaje ubwo itera imbunda, bagera handi bakavuga ngo ntibabafasha ngo kubera yuko ngo bifatikanyije muri imitwe y'abanyamahanga, bagera handi bakavuga ngo ntibabafasha ngo kubera yuko batakibaho ngo bashize, ariko bagashira mu kanwa kabo ariko tibashire mu bikorwa bariko bakora bigakomeza bikagaragara, ingomeri zikaguma zikagaragara, abapfuye bagakomeza bakagaragara, ariko bakavuga ko bashizeho batabaho. Kandi abanyamurenge bamara bakabavumerera hakurya ko wavumerera uruhu. Yego. Ntabwo tugomba kuba abanyamurenge bagomba gukamishwa uruhu. Turi abanyamurenge tugomba gutahura icyapfuye n'ikizima. Yego. Kandi tukaba turi free kuvuga, uvuze wese yavuga abazi igitekerezo cyiwe kubera iki ibi bitagenda neza. Nguyu ngo ni gumino, nguyu ngo ni mutualité, nguyu ngo ni kera bakaba bamusunikiye ku ruhande bashaka kumworomya ngaho ari mu buyobe, kaho yavuye mu banyamurenge, kaho yabaye igicibwa, kaho atakifite indangagaciro, ngaho atagifite umutima w'ubunyamurenge, ubunyamurenge busa n'ubuhagarariye mu itsinda rimwe ry'abantu bagiye bafata ibitekerezo by'abandi bakabatekerereza babazanira ibinyoma buri gihe. Ukuri kuhari, umunyamurenge yari afite uburenganzira bwo kumenya amafaranga yiwe yatanze yuko yageze iyo ari kwaja, akana makinga sure yuko ntibahekeraho ngaho gusa ngo yagezeyo, bakareba n'umusaruro w'ayo mafaranga icyo watanze. Nimba mbe kukubaza, Yego. uratekereza yuko kubera iki duharanira ugize ngo urebe mu mastate yose iyo bazunguruka hano muri Amerika mba mahoro izenguruka itari kwivuga koze y'ikibazo cy'indambara ziri iwacu, ikazunguruka ibwira abanyamurenge ibereka ibikomeri, ibereka inzara, ibereka imfubyi bapfakazi, ishaka kugira ngo ibakuremo amafaranga. Yego. Ese aya mafaranga baha bashaka mu baturage azazana ubumwe mu banyamurenge? Ese aya mafaranga bahaba uburyo hakoreshwa azazana ubumwe mu banyamurenge? Ese aya mafaranga uburyo hakoreshwa azazana amahoro mu murenge? Ese aya mafaranga uburyo hakoreshwa niki tuyitezemo? Ni kuko iyo investment turiko dukora ni yihe outcome dutegereje? Ugize ngo ubirebe aya mafaranga ntiyazana ubumwe kuko ari mu ndangaro z'amacakubiri, iyo yakoreshwa mu buryo bw'ukuri no gukiranuka agahuza abana agasaranganywa, hazahananiza uhawe ukamizawe udasangiye n'undi, uturanye n'umukene mu muhana, uhawe ukamizawe mudatizanyije
izawe bakakwita umuhemu bakakwita igisambo kubera yuko utasangiye na bagenzi bawe. Igihe cyose imurenge kuva kera hose umukamo ntabwo wari uwagira inka, wari uw'umwana. Nimba uyu mukamo w'abanyamurenge bari muri diaspora ariyo mafaranga ahatangwa, abaye adahemuye umwana uri ku rugamba ntacyo amaze, abaye ataguze ibikoresho ku rugamba, imihana yose yarasenyutse, wanareba naho bariko basapotinga mbe kubaza zambabaza njewe nkababwira yese turemereye yuko mufashije bariya, ese izo mbaraga amasho y'ahantu hamwe niki zatanze? Noneho muvuge ngo iyo tuzishira hose ntacyo ziba zaratanze. Ugize ngo urebe imihana yose iririya ruguru murenge uidentifiye abayikontrolirinze, urasanga abo bahabwa amafaranga hatarimo n'umwe. None se ayo mafaranga kuri iki? Ibyo byose ni ibintu byo kwanga ibitekerezo binyuranye bizana abantu ku bumwe, kuko abafite ayo macakubiri nabayabibye kuva kera kugeza aho umwana w'umunyamurenge asogota undi, kugeza ubu nyine aho rezilita y'ibyo ngibyo bariko bakora abantu batangiye kwicanira mu mazu, birava mu mazu barasanire ku misozi. utaraja kuri ico kibazo, ikiganiro cyangwa se ubushakashatsi duheruka gukora ubushize twasanze Gumino twirwaneho ari izina rimwe. Gumino yagumye umurenge kugira ngo yirwaneho, twasanze ari ijambo rimwe. Noneho rero tukibaza impamvu ituma muticaraga mutekereze ko ari izina rimwe, ari izina ry'umuntu umwe, nubwo bo babiri ariko bakaba bafite intego imwe, kuko ari intego yo kurengera umunyamurenge no kuramira amatungo ye. Kubera iki mutagera ku rwego rwo gushinga komite iba hagati y'abariya abantu tuvuga ko batavuga rumwe, haba ari mu rwego rw'iyo muri cyangwa se abari kuri teri? Kubera iki mutagera kuri urwo rwego? Wavuga Gumino, wavuga twirwaneho, wavuga abatabazi, yego, ibi byose ni izina rimwe. nakoze Iyo yabo ni imwe, n'ukwirwanaho ni ukurwana kubarengana abaturage bakubarindira umutekano. N'uyu munsi turiko tuvugana eneo zose Gumino irimo ikorana na twirwaneho buri munsi waremwe n'Imana, haba ari ku rugamba haba ari iki. Eneo ziriya mupe ya gisirikare ya twirwaneho ikorana na twirwaneho lokale aho ikoreye hose. Android ikorana n'abaturage aho ikorera hose. Uri kurumva bari abaturage bo hasi ibo ni ibikoresho n'abatabawe bahabarwanirwa hejuru, kandi badafite icyo babenefitinga. Ngeretse urwo rukomba amazi babahereza ngo babahaye imbuto zo gutera, ngo babahaye icyo kurya, ngo babahaye igikoma cy'abana barwaye, ariko bakagombye kuinvestirwe mu mutekano. Noneho ikibabujije kuba mu masambu yabo kikabonerwa umuti, kuko nta munyamurenge wakagombye kurwarira bwake hari umurenge. Ubutaka dufite bwera buhari, imisozi yo guhinga irimo, ariko kubera yuko nta mbaraga bashoye mu bibazo by'umutekano, kuko badakeneye ko intambara zirwanwa. Iyo bakenera gushora mu mutekano bari kugura ingoni nyinshi, bakagura n'ibindi bindi bisabwa kugira ngo umutekano ugaruke, aho kugira ngo bagure imifuko myinshi y'ifu iribwa mu mwanya mutoya bikaba birarangiye. Impamvu zo gufokasinga ku bidafite akamaro. Mbese twirwaneho na Gumino nta kibazo kibirimo, barakorana buri munsi. Ikibazo abafite ikibazo n'aba bahetse icyo baho ubushobozi bashaka kuzaza gifite iyindi ntego jenda itaramenyekana ariko izomenyekana ejo. Ariko nimba ari intego imwe gusa y'ubutabazi, nta mpamvu nimwe bakagombye gudiskrimina abana mu bantu baza basangira ibyo bafite. N'abasirikare
itabi rimwe rizarimwa n'abantu 10 umwe agakura umutsi undi umwe uwo ni uwo muco uzutozwa abasirikare usibye ababubu nyine mbona bikubira ariko ubundi umuntu uri ku rugamba agomba gusangira na bagenzi be umva hariya nta business twagiyemo nta bucuruzi twagiyemo nta n'amarushanwa ariho hagati ya twirwanaho na Gumino ahubwo ni ikibazo cya sacrifice y'ubwoko mbese n'ubundi ni ikintu kimwe ahubwo icyo kibazo mubaza impamvu badafashirizwa bose bamwe cyangwa ngo bakorere hamwe mwabibaza abo ngabo babatandukanyije bakoresheje ubwo bufasha nimusangira n'aba tuzakata ubufasha bwanyu nta mpamvu nimwe tugomba gufasha abangaba bagomba gushiraho babamaraho kubera iki uzihe nyungu nibamara kubamaraho habeho iki ibyo ni ibintu byose umuntu ashobora kwibaza murakoze ku busobanuro bwiza mukomeje gutanga ibitekerezo byanyu bifite ishingiro ariko kandi hari ico tugize igihe twibaza iyo tusaba ko hagomba kubaho ababyeyi b'inararibonye bashobora kubahwa n'ingambo imwe n'iyindi tukabasaba kugira ngo baje kuja hagati y'abariya abagabo yaba ari mu ruhande rwanyu ndetse n'urw'abariya bakaba ba intermediaire bakaza bakina muri mediane noneho bakaba bahuza kubera ibyo bintu mutabiha agaciro kugira ngo abantu bashigwe hariya nka kuriya mwashize n'ubundi bariye jewe ku giti cyanje natangiye nibwira yuko nsa naho ndi umumediateur kuvuga ati yene nimurebera abantu bose mureke guhereza bamwe ibi bintu bizazana urwango ibi bintu bizatuma abantu basubiranamo ibi bintu ntaho bizatugeza bizatumara imbaraga nimureke imbaraga dufite mureke kuzitatanya tuzihurize hamwe nimba hari igitagenda nitubikosore hanyuma tugende neza tugende twese mu rugenzi rumwe aba baje ubu nyine n'abari basanzwe hariya nibicare baganire bubaka ubuyobozi bumwe bakora ikintu kimwe ibyo twabikoraga turi kumwe n'abantu bari abasirikare bari no hanze abo nibo babaye abantu ba mbere bavuze yuko Gumino itagomba gufashwa batangira no kugenda bazunguruka mu masiteti atandukanye bavuga yuko Gumino yabaye aduyi ndetse ifatikanya na ba mayimayi ifatikanya na leta ndetse ari we mwanzi w'ubwoko bunyine bafite kuruta ziriya za Red Tabara na za mayimayi ibyo bintu bukeye zungwa mu kuboko n'aba b'amahoro turaganira kugeza aho twarushe turasohoka muri mahoro turabati jewe ku giti cyanjye sinzongera no gutanga umusanzu wanje muri mahoro amafaranga yaje nzoze nyafata nyohereze kuri abo ngabo badahabwa kuva icyo gihe na making your decision n'ubu nuko mbikora wagerageje gushaka abantu boshobora guhagarara none sa nugaragaje naje ngaho ngize iyindi side mbarizwamo kuko jewe naravuze neza n'ubu ngubu ndiko ndabivuga habayeho kuba mu ruhande uzabe mu ruhande rw'urengana ntukabe mu ruhande uri populaire cyangwa rw'ukunzwe uzabe mu ruhande rw'ukuri jewe niyo decision na makinze n'abandi bagenzi banje batandukanye bayifashe dushira hamwe turafasha uko dushoboye ubushobozi bwacu bungana ni nabyo binatumye kiriya gikundi bidafashwa tubitabara muri ubwo buryo mbese ijambo rya kabiri twagerageje gutera intambwe duhamagara abapasiteri turababwira ati yemwe abapasiteri mwe kurebera iri shano rizagwa mu banyamurenge muri abantu b'abagabo b'imfura b'inyangamugayo babica amazi barabikaburira barabicokora ndetse baja no mu mamedia bavuga yuko abaha bakora biriya zo kugaburira bamwe bariko bakora neza bagomba guhabwa imbunda nuko urazi abanyamurenge turi base mu bintu z'amakanisa ibyo bivuzwe n'abapasiteri abaturage bahita bakurikira aho ngaho none se ko turabona ko ari abapasiteri se bo banze ubwoko ahubwo abangaba nibo bafite bagisinani none bamarega kugira ibyo bintu ubu nyine nta intersection ikihari nta element netre ikiriho utari muri twirwaneho ari muri Gumino so
noneho ikindi waje kureba utari muri mutualite ari muri mahoro. Icyo ntushobora kuvuga ni iki ngiki, tugize ngo turebe ni ubuhe musaruro twiteze, cyangwa ejo bundi niho numvise bavuga ngo bakiretinge ngo komisiyo ngo ya reconciliation. Uri kurumva? Yego. Nimba bagiye gukiretinga komisiyo ya reconciliation, baragenda bamare baje gutora iyo komisiyo, baragiye mahoro yitoramwe abantu bayo 100%, 100%, ngo niyo ngo igomba kuba umuhuza w'amahoro n'abandi batavuga rumwe. Abo 100% n'abantu batwirwaneho, nibo bagiye guhuza Gumino na twirwaneho. Kurumva iyo ari komisiyo. Yego. Iyo bagiye gukora komisiyo, bakora komisiyo iri mixed. Bakaba amahoro ni mugende mushaka abantu babiri mu ruhande rwanyu. Mutualite ni mugende mushaka abantu babiri mu ruhande rwanyu. Gumino ni mugende mushaka abantu babiri mu ruhande rwanyu. Twirwaneho ni mugende mushaka abantu babiri mu ruhande rwanyu. Aba pasiteri cyangwa abandi bagabo b'inyangamugayo cyangwa bafite inararibonye runaka bagatoramo abandi bagabo, mukagenda bagashika bakicara bakaganira ibitekerezo bitandukanye byavuye ingambo zose, noneho hanyuma bakarebera inyungu z'umunyamurenge aho ziherereye. Ni ikihe kiyavantaja umunyamurenge? Ni ikihe kizana umunyamurenge mu bumwe? Ni ikihe kizana igisubizo kiri durable, kizana ubwoko kudacikamo cyangwa umwiryane ukarangira mu bantu? Ibyo bikava muri komisiyo iri mixed, ifite ibitekerezo n'umutazamo utandukanye. Uri kurumva? Turakumva neza. Aho niho ushobora kuba solution. Ariko ibintu byo kuvuga ngo bagende bubake komisiyo yabo ngo ari igenda izunguruka ngo kirakora reconciliation ngo cyangwa ngo kirahamagara abantu ngo aribo bahuza abantu kandi bari muri side yabo, ni ngo gufata umucamanza, ugafata umucamanza ukamukura ku ntebe ugashiraho umushinja cyaha ngo ari uca urubanza ahaburana. Urakoze cyane nibyo bakora Pastor ku biganiro byiza tugiranye. Ni ukuvuga ngo dukurikiye ingaruka zagiye zibonekeza cyangwa se zagiye zigaragara mu batabazi, zatewe n'ubwumvikane bukeya bwahereye kuri mwebwe muri hanze ndetse n'abari kuri tere, hagiye hibonekezamo cyane gucika n'abandi ku buryo bumwe n'ubundi cyangwa se mu ngambo zose. Ibyo bintu rero tugomeje kuganira n'abagiye basiga ibikorwa ruguru, bagiye bavuga ko habayeho impinduka cyane aho mwagize ubwumvikane bukeya. Tukabaza, iyo mwumva ko mwatera uhagarara ku batabazi, abana baraye ku irondo banyagiwe bakayuye cyane, ndetse dore ko mutari no mu kubambika ngo mubakwize nk'uko mubyivugira, ibyo bintu nta kuntu bamwe bashobora, kuko baravuga ngo umutima utigarura donke utera umuntu kuhinduka uwundi watarasanzwe ari we. Ntaboharira kugira ngo mwemere muri ibyo biganiro, kabishwe n'ubwo bamwe boza ari 100%, ariko nanone ukuri kuraganza ibihe byose. Nta kuntu mwokwemera ngo mwicarane muganire, mubigira ubwiru, mutunganyirize bariya baririya ariko namwe mwitunganye. Byumva guterwa na Seba? Ntabwo uzi uko bimeze. Yego. Ingorane ziriho nuko hari ni ikibazo cy'ubwibone, proud, kumva yuko mwihagije, mufite ubushobozi bwose, aba ntacyo bamaze, nubwo twobatakaza ntacyo twaba tubuze. Uri kurumva? Nicyo iyo mahoro na gakondo n'aya mamitualite yandi akoreraho. Turi benshi ko turagira ukunuku.
nubwo waba ufite abana batanu bazima ntiwavuga ngo aka kamwe karwaye nikagende gapfe nta mpamvu zo kuvuga ngo fata amafaranga narigiye kuzahahira abana cyangwa kuzishurira minerval abandi ngiye kuvuza akangaka gatoya cyangwa ngiye kuvuza akangaka kari muguma kurwara kuri kati nimureke gapfe nzabasigaranye batanu ntacyo bamaze ntacyo kamaze nizo vyizo bakora twasavye inshuro nyinshi ivyicaro n'ubu ibiganiro byose twa tuvuga tuzategera ibiganiro vyanje nzansaba ubumwe ngasaba no kuganira kwa hagati yacu nizo bigomba kuza ureke no kubango kuganira kwa twebwe abanyamurenge turacyafite no kuganira n'abari ababembe n'abari abapfurero ziriya mayi zatwikiye n'ubu nyine baricaranye muri Nairobi bariko barwana n'ubintu duhanga twabana twahanze tutagira ukuntu tungana ariko umbwira ikintu kibuza abangaba kibashiriya mu kirere bakazamura ibitugu imitsi ya ruriri kabyimba ngo ntiboshobora nko kwitaba ngo bungahe yego biriya n'ingaruka z'ubugwari zo gutinya amabi bariko bakora yuko ashirwa hagaragara ariko ntabwo ari uko bumva yuko ibiganiro bitatanga amahoro turabisaba twabisabye n'abapasiteri n'ubu ko turabisaba n'ubwo bazaza bonyine ntibazadufata akanwa ngo bagashireho igukura tuzabitaba tubabwire ngo ibi mwakoze ntabwo ari byo iyi komisiyo nihinduke ikorwe muri ubu buryo tuzemezanyeho ikorwe yange dutange rekomandasiyo z'izo dusaba yuko bagomba gukora babyange babireke ikintu kiriho ntitwakwanga kuganira turirete kuganira n'umuntu uwo ari we wese usibye bariya nibo badatanga iyo rumu baranavyivugira no mu media uwari vice president w'amahoro buriya Jacques muri daravuze ngo nta mpamvu nimwe bafite ngo kureka izo bariko bakora ngo baze ngo kuganira ngo n'abantu ko nukubarangaza niyo myumvire yabo bafite abo bariko bavugana babahagije kuba yumva yuko bavugana n'abanyepolitike bakomeye kuba yumva yuko avugana n'abagenero kuba yumva yuko nabo bakaba yumva yuko yabaye igihangange yakomeye atoshobora kuganira n'abandi bantu ariko umuyobozi mwiza nuganira n'umukene akaganira n'umukire akaganira n'umutindi akaganira n'umurwayi n'umuzima akihanganira akakira ibyiza n'ibibi akemera gutukwa no guseba kubw'impamvu z'ubwoko bwe. Urakoze cyane. Hanyuma reka dusimbukire ku kindi kibazo tuza kugana ku musozo. Ese iyi nama iri kubera i Nairobi urayivuga y'iki bwana Seba? Iriya nama ni inama y'ingenzi. Ayo mahirwe tuyakuye hehe yuko imitwe y'inyeshamba iri mu burasirazuba bwa Kongo yorambika itwara hasi. Ariko hari abaserukiye harimo abaserukiye Gumino n'abaserukiye Twirwaneho. Yego na Android. Rakoze waruvuze ko ari inama y'ingenzi komerezaho. Narimvuze nti ni inama y'ingenzi twokura ayo mahirwe ziriya ntwaro zazahaje abaturage zamaze ibintu n'abantu n'imihana zirambitswe hasi twagira amahirwe hehe izi operasiyo ziri mixed ya groupe za East Africa Community kwinjira muri ariya amajamba ya Kongo bakaturasira iya mitwe ayo ni amahirwe akomeye ahubwo tugomba gusafinga kandi twakirana amaboko. Yego. Urakoze cyane, urakoze ku bitekerezo byiza ubashije gutanga ndetse no ku busobanuro bukomeye cyane ukomeje kugaragaza, kandi n'abadukurikiye nizere ko mwumvise ibitekerezo ko bigiye bihagarara ko bimeze. Icyo twasaba ni uko abantu bareka fanatisme, bareka gufana ibice bimwe n'ibindi, ahubwo abantu bose bumve ko ubutabazi bwose
bufite intego imwe, kandi buri muntu wese akumva ko yoshigikira umuntu wese utambamye hariya, kuko ntawe utambamiye urugo rwa se cyangwa rwa sekuru, ahubwo ni mu nyungu z'umunyamurenge. Ikindi kibazo rero tuza gusorezaho bwana Seba, ibi bintu ko bimaze kuja ahagaragara kandi twararangwaga n'ibanga, ubu ngubu bikaba bisigaye bivugirwa hanze ndetse bikagera no ku mwanzi. Ibi bintu zo mubyumva gute? Ntibiri mu kutumara imbaraga iyo bigeze ku mwanzi? hari ikintu jewe ntemezanya n'abavuga cyangwa ntemezanya nawe kuvuga ngo duceceke ikibi ubundi kiramaganwa. Iyo bavyari binashobotse ngo abanyamurenge bahaguruke baproteste, mbese bakora imyigaragambyo kuri ayo mabi n'ayo mahano ahakorerwa abana bacu. Yego, kuko ntabwo aguhera ku bakurambere bacu ntabwo bigeze baceceka ikibi, barakivugiraga ku mugaragaro. yego, burya ikintu tugomba kugiraho ibanga ni ikintu kitatuafekta, ikintu kiduhesha imbaraga, ariko ikintu kitumara imbaraga tugomba kucyamagana. Mbese kutabyamagana ni uguheza amahirwe yo kugira ngo ibyo bintu bikomeze bikorwe. Mbese igiteye isoni ni ukuvuga yuko umunyamurenge ahayicana tukabiceceka ngo tudaseba, cyangwa icyiza nuko twavuga yuko abantu bariko bicana bagashaka umwicanyi bakamuhagarika agashikirizwa ubutabera. yego, mbese ikibi nuko tugomba duceceke bagume bagaburira abana bamwe mu cyimbo cyo kubivuga noneho kugira ngo bikemuke. yego, ingaruka zo guceceka ikibi ziraruta ingaruka z'ikibi cyavuzwe. Jewe niko mbitekereza kandi nako myumvire yaje nemeza. Ikibi kigomba kwamaganwa kugira ngo gicike mu bantu, kuko nitwubakira kuri icyo kibi ingaruka ziri ku kinyejana kizoza. Ikibazo cya nyuma bwana Seba, niki uvuga kuri bari ababyeyi bacu cyangwa se buriya buyobozi bwacu bugizwe n'amajenero, abadepite ndetse n'amakoroneri ari muri leta, niki wabavugaho? Arakatitse ku murongo wa telefone. Reka dushimire turacari kumwe. Sinzi nimba unyumva. Aho ndakumva neza bwana Seba. Ya, icyo ntushobora kuvuga, sinzi nimba munyumva. Turakumva neza, turakumva. Asante. Neco ntushobora kuvuga kuri bari abanyepolitike ni nk'abacuruzi. Ahari isoko niho ajana ibicuruzwa vyiwe. Yego. Bariya ni abanyepolitike, ibintu byose bibavantaja, bibahesa ijambo, ibyo nibyo bashoramwo imbaraga. Ibintu badafitemo inyungu ntibabishoramwo imbaraga n'umunsi umwe. Yego. Mbese impamvu bashora amacakubiri muri ubu bwoko bwacu, impamvu ukuboko kwabo mu ntambara ziriko zibahariya mu burasirazuba, ni ukugira ngo bakomeze bigarurira imitima y'abaturage, babereke yuko hari icyo babamariye kandi aribo babateje. Ikindi ntushobora kuvuga, abanyepolitike bakorera, kuko nari mbivuze, bakorera inyungu zabo. Hari n'abandi banyepolitike nubwo bakorera inyungu zabo ariko bafite umutima w'ubumuntu
ushobora kubabarana n'ubwoko cyangwa bakadefanda koze y'ubwoko yego bitari bijya byo kugenda ugacyariya inyuma ugatwika inzu wamara akaba ariwe uje gutabaza ngo inzira hiye bamara abantu bakaza bakaguterera amawuwa ngo uri umugabo wadutabaje ngo iyo utadutabaza ngo inzu iba yakotse yego uruhare rutoya ruzimya uruhare runini wakoze mu bihari byose bakorera muri iyi diplomasi muri iyi diaspora kandi batagaragara bakagira utunama bihugikaniriya bakaba bari kudutelefone bahamagara wowe ni wowe mugabo ni wowe twemera uri intwari n'utwo bagomba gushekerera kugira ngo bakomeze bigarurira abo bagomba gukoresha kuko bababonamo influence babona umwana w'umuhanzi bagakurura ngwino hano tugufashe naho bagiye kumumaraho bagira gutya babona umuntu utangiye kuzamuka ngo ni umupasiteri ati wowe turakwemera uri umugabo jewe nta nyota mfite yo kumenyekana nta n'uwo nifuza kwireshesha nawe kugira ngo nsiga amavuta yo kugira igikundiro cyangwa kwemerwa mu bwoko cyangwa mu gihugu oya ikintu kiriho tugomba guhagarara mu kuri tukamagana abo banyepolitike bagenda bububa mu bwoko babuteza umwiryane n'amacakubiri hagati yacu naho ikibazo cy'abasirikare ntacyo jewe mbashinja bari muri leta ko barakorera leta wumva atanejejwe n'ibyo leta hakora aza yuzuru azasohoka akagenda kimwe n'abariya bavuyemo duhereye ku bavuyemo mbere bariya ba Koloneli Nyamusaraba na bagenzi biwe tuze kuri aba basohotse bwa kabiri barimo ba Koloneli Makanika tuze kuri aba gatatu basohotse barimo ba Koloneli Sematama n'abandi bagifite gusohoka nimba bazasohoka nta kibazo kimwe n'abariya bayakutumba basohotse bagaye nabo barene n'abandi icyo jewe nshaka kuvuga nuko umusirikare uri mu gisirikare cya leta ategerezwa kubahiriza amategeko ya leta kandi akagendera ku murongo leta imuhayeho bitari byo kuvuga ngo arazanwa umusirikare w'umunyamurenge abo umunyamurenge igihe yagiye mu kibari atakiri mu nshingano cyangwa igihe umunyamurenge bamukeneye mu rwego rw'ikinyamurenge yego ariko ubundi bariya ni ibitambo by'igihugu ko barakorera igihugu kandi igihugu ntabwo ari umurenge gusa na hariya bari mu maprovensi atandukanye ko barakorera igihugu yego cyo ni cyo ntushobora kuvuga iyo uvuga ko bariya bari abantu bari muri politike nibo bari mu bidandazwa nibo ni ibicuruzwa kandi nabo mu basenyewe mu bapfushije ababyeyi n'abana nabo barimo bwana se bakumva gute ntibumva ko ubakoze ku matama cyangwa ushinyiwe reka wari wakinaho igisoro baza bita idame sindayikina ariko maze kubona aho bayikina iyo bakina igisoro cy'idame uba uri oblige yuko hari ibyo ugomba guseda kugira ngo ushobore kugira ibindi ubona yego akaguhereza hariya yaguhaye bubiri akakurya butanu yego mbese wewe ntitureba positionnement y'abariya abantu uburyo baba bashaka kwipozisiona muri politike no mu mahanga bakoresheje impfu z'abanyamurenge n'akarengane k'abanyamurenge kandi ako karengane k'abanyamurenge bakishizeho yuko ari akabo yego ibyago n'amakuba turabisangiye ariko ntidusangiye inyungu izava muri izo ngizo ibyago bya bamwe bazavuga ngo ni umugisha ku bandi kuko iyo baza kugira umutima w'ubwoko ntibaba baremeye yuko haba amacakubiri angana gutya mu bwoko warabibonye nisubiremo inyuma duhere muri mirongo iziriya ntambara zabaye abana igihe cya Koloneli Mutebutsi n'igihe cya General Maso
tugaruke tuze mu bindi bibazo byagiye bikurikiraho kugeza uyu munsi wa none. Mbwira inyungu twabibonyemo na biriya bya 98. Mbwira inyungu abanyamurenge babibonyemo, ariko reba inyungu bari abanyepolitike babibonyemo. Yego. None urumva dusangiye ibyago ariko ntidusangiye inyungu, umusaruro w'ibyo babize muri izo ntambara. Yego. Niki wavuga ca nyuma k'inama utanga kugira ngo tuzogera ku musozo? Inama yanje ni imwe gusa. Yego. Nuko tugomba kwitanduka. Abanyepolitike n'abantu nkatwe, nta muntu umwe tugomba kureberamo ubwonko tumureberemo abanyamurenge bose. Ni ugomba kubatekerereza. Umunyamurenge wese afite uburenganzira bwo kuvuga no kwiyexprima no gutanga ibitekerezo no kunenga ikitakozwe neza. Abantu bagende batandukane na injonction politique, abantu bagende bareke amacakubiri, abana bose bagende bitabweho kimwe ku rugamba. Ivyo nivyo bintu noshobora gusaba, kandi saba yuko abanyamurenge bagomba gutegura intebe y'ibiganiro hagati y'ubwoko, bitari ibintu no kubango bagende baselecting abantu bangahe ngo nibo bagomba kuvuga. Dialogue ihagati y'abanyamurenge itangirire mu mihana dutuyemo, dukemura ibibazo bihari, izamuke igende igere ku gihugu, ku banyamurenge bose aho bari. Hari uburyo abantu bashobora gukemura ibi bibazo, kandi twamagana ikibi, tureka amarangamutima na fanatisme mu byo turiko dukora, turebere inyungu z'umunyamurenge, turebere ejo heza h'umunyamurenge. Murakoze cyane Bwana Seba. Abana bose nibitabweho cyo kimwe, ndetse nihategurwe ibiganiro by'abanyamurenge. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire abantu bose badukurikiye, ndetse dushimira n'umutumirwa wacu. Murakoze naho gutaha.